Treće poglavlje. Monetarni metali. Sa napretkom tehničkih kapaciteta za proizvodnju dobara došlo je do rasta korišćenja metala i roba. Mnogi metali bili su proizvođeni u velikim količinama i uz dovoljno potražnje stvoreni su uslovi za prodajnost potrebnu da bi se koristili kao monetarno sredstvo. Gustina i relativna vrednost ovih metala doprinele su da njihov transport bude jednostavan. Jednostavniji od transporta soli i daleko jednostavniji od transporta goveda, čineći ove metale veoma prodajnim u prostoru. Proizvodnja ovih metala u početku nije bila laka i bilo je teško povećati ponudu, što im je dalo dobru prodajnost na duži period. Neki metali zbog svoje dugotrajnosti, fizičkih karakteristika i obilja istih u zemlji bili su vredniji od drugih. Gvožđe i bakar zbog svoje visoke zastupljenosti u zemlji i podložnosti koroziji i propadanju mogli su biti proizvođeni u sve većim količinama. Postojeće zalihe su se konstantno umanjivale zbog potrošnje i korozije, a ponuda je mogla biti značajno uvećana proizvodnjom nove količine, što je drastično devalviralo vrednost postojećih zaliha. Ovi metali su korišćeni za manje transakcije zbog svoje niske vrednosti na tržištu, dok su ređi metali, poput zlata i srebra, koji su dugotrajni i otporniji na koroziju, imali veću prodajnost na duži vremenski period i bili korisniji kao čuvar vrednosti. Zlato je praktično neuništivo i ova njegova osobina omogućila je ljudima čuvanje vrednosti tokom više generacija i samim tim mogućnost dugoročnog planiranja. U početku, metali su kupovani i prodavani u zavisnosti od njihove težine, ali s vremenom, sa napretkom metalurgije, postalo je moguće kovati novčiće uniformne veličine, žigosane sa njihovom težinom. Ovo ih je činilo daleko prodajnijim i uklonilo potrebu vaganja i proučavanja njihovog sastava svaki put kada su korišćeni. Tri metala najviše korišćena kao novac jesu zlato, srebro i bakar. I tako je bilo oko 2500 godina od vremena lidijskog kralja Kreza, prvog monarha za kojeg sigurno znamo da je kovao novac, do ranog 20. veka. Zlatni novčići imali su najbolju prodajnost na duži vremenski period, jer su održavali svoju vrednost pri protoku vremena i bili otporni na propadanje i koroziju. Oni su bili i najprodajniji u prostoru, jer su posjedovali visoku vrednost i u malim količinama, što je omogućavalo lak transport. Srebrni novac imao je prednost u odnosu na zlato kao novac sa najvećom prodajnošću u različitim razmerama, zbog svoje manje vrednosti po jedinici težine u poređenju sa zlatom, što mu je omogućilo da bude korišćen kao sredstvo razmene za transakcije niže vrednosti, dok je bronzani novac korišćen za transakcije najniže vrednosti. Standardizacijom vrednosti u lako prepoznatljive jedinice, kovanice su omogućile nastanak velikih tržišta, povećavši obim usavršavanja i trgovine širom sveta. Iako je ovaj monetarni sistem bio tehnološki najnapredniji u svom vremenu, on je patio od dva velika nedostatka. Prvi nedostatak ovog sistema je korišćenje dva ili više metala za kovanje novca, što je stvorilo ekonomske probleme zbog fluktacije vrednosti, usled manjka i povećanja potražnje, naročito srebra, kojem vrednost rasta i padala u zavisnosti od rasta proizvodnje ili manjka potražnje. Druga, daleko ozbiljnija mana jeste to što su vlasti i falsifikatori novca mogli, a u praksi su veoma često to i činili, smanjiti sadržaj plemenitih metala u kovanicama, uzrokujući pad njihove vrednosti tako što su deo kupovne moći prenosili vlastima ili falsifikatorima. Smanjivanjem udela plemenitih metala u kovanicama je smanjilo čistoću i stabilnost novca. U 19. veku sa razvojem modernog bankarstva i savremenih metoda komunikacije, pojedinci su mogli vršiti transakcije papirnim novcem i čekovima sa pokrićem u zlatu, deponovanim u riznicama privatnih i centralnih banaka. Ovo je omogućilo transakcije sa pokrićem u zlatu bilo koje veličine, što je eliminisalo monetarnu potrebu za kovanicama u srebru i sjedinilo sva osnovna monetarna svojstva prodajnosti u zlatni standard. Zlatni standard doneo nam je akumulaciju kapitala i trgovinu na do tada nezabeleženom nivou, ujedinivši najveći deo svetske ekonomije na jednom stabilnom, tržišno orijentisanom obliku novca. Tragična mana zlatnog standarda bila je centralizacija zlata u sefovima privatnih, a kasnije centralnih banaka, što je omogućilo bankama i vladama da povećaju ponudu novca, iako nisu imale pokriće u zlatu za taj novac. Rezultat je bio obezvređivanje novca i transfer dela njegove vrednosti iz džepova njegovih zakonskih vlasnika u džepove vlasti i banaka. Zašto zlato? Da bismo razumeli kako je robni novac nastao,
Vratit ćemo se dubljoj analizi zamke mekog novca kojem smo se bavili u prvom poglavlju i početi sa razlikom između tržišne potražnje za robom, potražnja radi želje za potrošnjom ili držanje robe radi nje same i monetarne potražnje za robom, potražnje za robom kao sredstvom razmene i čuvarom vrednosti. Svaki put kad pojedinac odabere neku robu za čuvara vrednosti, on podiže potražnju za tom robom iznad uobičajene tržišne potražnje, što uzrokuje rast cene. Na primjer, tržišna potražnja za bakrom radi njegovih raznih industrijskih upotreba iznosi oko 20 miliona tona godišnje i uz cenu od $5.000 po toni lako je proceniti da je ukupno tržište bakra vredno oko 100 milijardi dolara. Zamislimo sad milijardera koji je odlučio da svojih 10 milijardi dolara čuva u bakru. Dok njegovi bakari pokušavaju da kupe 10% godišnje svetske proizvodnje bakra, njegova cena nesumnjivo počinje da raste. Na prvi pogled, ovo zvuči kao opravdanje za milijarderovu monetarnu strategiju. Vrednost imovine koju je odlučio da kupi počela je da raste i pre nego što je završio svoju kupovinu. On sad sigurno misli da će ovaj rast cene uticati na druge ljude da ulože svoj novac u bakar kao čuvar vrednosti, što će podići cenu još više. Ali, čak i ako se više ljudi odluči da mu se pridruži u nameri da zarade od bakra, naš izmišljeni, bakrom opsednuti milijarder je u problemu. Rastuća cena čini bakar unosnim poslom za investitore i radnike širom sveta. Količine bakra ispod zemlje gotovo su neizmerive, a o količinama koje se mogu izrudariti ne vredi ni nagađati, tako da, praktično govoreći, jedino ograničenje za količinu bakra koje se može izrudariti jeste količina kapitala i radne snage koji su upošljeni u ovom poslu. Ukoliko je cena bakra visoka, uvek se mogu proizvesti veće količine i cena i izrudarene količine će nastaviti da rastu dok se ne zadovolji potražnja investitora. Pretpostavimo da je to dodatnih 10 miliona tona godišnje uz cenu od $10.000 po toni. U jednom trenutku monetarna potražnja za bakrom mora opasti i neki vlasnici bakra će želeti da se rasterete dela svojih zalika da bi kupili druge vrste roba, jer na kraju dana to je i bila poenta kupovine bakra. Posle pada monetarne potražnje, ukoliko se okolnosti ne promene, tržište bakra će se vratiti svojim prirodnim uslovima ponude i potražnje, gde je proizvodnja oko 20 miliona tona godišnje uz cenu od $5.000 po toni. Međutim, kada vlasnici bakra počnu prodavati nagomilane količine, cena će pasti ispod $5.000 po toni. Naš milijarder će izgubiti novac u tom procesu. Dok se usled njegove kupovine cena povećavala, većinu bakra kupio je po ceni većoj od $5.000 po toni, a sad je cena njegovih zaliha ispod cene od $5.000 po toni bakra. Ostali koji su mu se pridružili kupovali su bakar i po značajno većim cenama i izgubili su i više od našeg milijardera. Ovaj model je primenjiv na sva potrošna dobra kao što su bakar, cink, nikal, mesing ili nafta, koji se primarno ne čuvaju već se konzumiraju, propadaju i uništavaju se. Svetske zalihe ovih dobara približno su iste kao i nova godišnja proizvodnja. Nove količine se stalno stvaraju da bi se trošile. Ukoliko štediše odluče da čuvaju svoje bogatstvo u nekom od ovih dobara, uspeli bi da kupe samo mali deo svetske ponude pre nego što nadmetanjem povećaju cenu do mere koja će upiti njihovo ulaganje, zato što se takmiče sa potrošačima ovih dobara koji ih koriste u industriji. Sa porastom zarade proizvođača ovih dobara, oni dolaze u poziciju da ulože zarađeni novac u povećanje proizvodnje, koja obara cenu dobara i uzima novac iz džepova onih koji štede u tom dobru. Krajnji ishod ove priče je transfer bogatstva iz džepova obmanutih štediša u džepove proizvođača dobara u koje su štediše uložile. Ovo je anatomija tržišnog balona. Povećana potražnja uzrokuje nagli rast cene koji pokreće dalju potražnju, čineći da cene dalje skaču, podstičući povećanje proizvodnje i povećanje ponude, što neizbežno obara cenu, kažnjavajući svakog ko je kupovao po ceni višoj od regularne tržišne cene u normalnim okolnostima. Ulagači bivaju izmuzeni, dok proizvođači profitiraju. U slučaju bakra i gotovo svake druge robe poznate čoveku, ovo je dinamika koja je važila kroz zabeleženu istoriju, konstantno kažnjavajući one koji odaberu da koriste ovakvu robu kao novac, obezvređujući njihovo bogatstvo i osiromašujući ih na duge staze, dok se istovremeno robi vraćala prirodna uloga tržišnog dobra, umesto uloge sredstva razmene. Da bi bilo koja roba funkcionisala kao dobar čuvar vrednosti, ona mora izbeći ovu zamku. Potrebno je da joj cena raste onda kada postoji potražnja za njom kao čuvarem vrednosti, ali proizvođači ove robe moraju nečim biti ograničeni da ne bi povećavali ponudu u meri koja bi oborila cenu.
Takva imovina će nagraditi sve koji je odaberu za čuvara vrednosti. Ona će uvećati njihovo bogatstvo na duge staze jer će postati primarni čuvar vrednosti na tržištu. Svi koji odaberu drugi tip robe biraju između kopiranja izbora svojih uspešnijih sugrađana i promene čuvara vrednosti i gubitak bogatstva. Očigledan pobednik ove trke kroz istoriju čovečanstva bilo je zlato, koje zadržava svoju monetarnu ulogu zahvaljujući dvema jedinstvenim fizičkim karakteristikama i izdvaja se u poređenju sa svim drugim robama. Prvo, zlato je hemijski toliko stabilno da je praktično neuništivo. I drugo, zlato je nemoguće dobiti sintezom drugih metala, uprkos tvrdnjama alhemičara, i može se izdvojiti iz njegove nerafinisane rude, koja je veoma retka na našoj planeti. Hemijska stabilnost zlata podrazumeva da je gotovo sve zlato ikad izrudareno i dalje u većoj ili manjoj meri u vlasništvu ljudi širom sveta. Čovečanstvo gomila sve veće i veće zalihe zlata u nakitu, kovanom novcu i polugama. Ono se nikad ne koristi, ne rađa i ne propada. Nemogućnost dobijanja zlata sintezom drugih metala znači da je jedini način da se njegova ponuda uveća. Rudarenje. Veoma skup, zagađujući i neizvestan proces koji okupira ljude hiljadama godina, a s vremenom zarada od rudarenja postaje sve manja. Ovo znači da su postojeće zalihe zlata u rukama ljudi širom sveta. Proizvod više hiljada godina rudarenja i daleko nadmašuju novu godišnju proizvodnju zlata. Ako posmatramo relativno pouzdane statističke podatke za poslednjih 70 godina, godišnji rast ukupne količina zlata je bio oko 1,5% i nikada nije premašio 2%. Da bismo razumeli razliku između zlata i bilo koje potrošne robe, zamislimo da je efekat povećanja potražnje za potrošnim robama kao čuvarem vrednosti povećanje cene i udvostručenje njene godišnje proizvodnje. Bilo koje potrošno dobro da je u pitanju, ovako udvostručenje godišnje proizvodnje daleko će premašiti količine postojećih zaliha, oboriti njegovu cenu i oštetiti vlasnike. U slučaju zlata, povećanje cene koje bi uzrokovalo udvostručenje proizvodnje bilo bi beznačajno povećanje postojećih zaliha od 3% umesto 1,5%. Ukoliko bi se povećana količina godišnje proizvodnje zadržala, zalihe bi rasle, čime bi nova proizvodnja postajala sve manje značajna za ukupnu količinu postojećih zaliha. I dalje je praktično nemoguće izrudariti količine dovoljno velike da značajno obore cenu zlata. Po ovom pitanju jedino srebro može prići zlatu. Njegova godišnja proizvodnja kroz istoriju nosila je od 5 do 10% ukupnih postojećih zaliha srebra, a danas se kreće oko 20%. Ovi procenti su viši nego kad je u pitanju zlato iz dva razloga. Prvo, srebro je podložno koroziji i koristi se u industriji, što znači da postojeće zalihe srebra nisu velike u odnosu na novu godišnju proizvodnju za razliku od zlata. I drugo, srebro je zastupljenije u zemljenoj kori od zlata i lakše ga je rafinisati. Zbog drugog, najvišeg odnosa postojećih zaliha i nove godišnje proizvodnje i niže vrednosti po jedinici težine od zlata, srebro je hiljadama godinama korišćeno kao glavni oblik novca za transakcije manje vrednosti, dopunjujući zlato čija visoka vrednost ga je činila nepraktičnim za manje transakcije. Prihvatanje zlatnog standarda omogućilo je plaćanje papirima sa pokrićem u zlatu, u bilo kojoj veličini, i uklonilo potrebu za monetarnom ulogom srebra, čime ćemo se baviti kasnije u ovom poglavlju. Kako srebro više nije bilo potrebno za manje transakcije, ono je izgubilo svoju monetarnu ulogu i postalo industrijski metal, gubeći vrednost u odnosu na zlato. Sportski gledano, srebro i dalje drži drugo mesto, ali kako je tehnologija 19. veka omogućila plaćanje bez potrebe da se same monetarne jedinice pomeraju, drugo mesto je jednako izgubljenoj utakmici. Ovo je objašnjenje zašto je balon srebra pukao pre i pući će opet, ako ikad opet dođe do naduvavanja balona. Čim značajnije monetarne investicije uplivaju u srebro, proizvođačima nije previše teško da značajno povećaju proizvodnju i time obore cenu, te uzmu bogatstvo štediša u srebru u tom procesu. Najbolji primer za zamku mekog novca upravo je srebro. 70. godina 20. veka bogata braća Hunt odlučuju da remonetizuju srebro i počinju da kupuju ogromne količine srebra. Njihovo razmišljanje je bilo, kako se cena srebra bude povećavala, sve više ljudi će želeti da ga kupi, što će uzrokovati dalji rast cene, te će ljudi želeti biti plaćeni u srebru. Pa ipak, koliko god srebra da su braća Hunt kupila, njihovo bogatstvo nije se moglo meriti sa mogućnostima kopača i vlasnika srebra da nastave da ga prodaju na tržištu. Cena srebra je drastično opala i braća su izgubila $1 milijardu, što je verovatno najviša cena lekcije o značaju odnosa postojećih zaliha i godišnje proizvodnje u istoriji
i potvrda poslovica koja kaže da nije zlato sve što sija. Upravo je konstantno niska stopa ponude zlata osnovni razlog zašto je danas zadržalo svoju monetarnu ulogu kroz istoriju. Ulogu koju vrši i danas, jer centralne banke i dalje drže značajne zalihe zlata kako bi zaštitile svoj papirni novac. Zvanične rezerve centralnih banaka iznose oko 33.000 tona, ili 1/6 sveg izrudarenog zlata. Najviši odnos postojećih zaliha i godišnje proizvodnje čini zlato robom sa najmanjom cenovnom elastičnosti ponude, koja je definisana kao procentualno povećanje količine u ponudi u odnosu na procentualno povećanje cene. Ako uzmemo da su postojeće zalihe zlata u rukama ljudi širom sveta proizvod 1000 godina rudarenja, povećanje od x procenata može doneti povećanje rudarenja i proizvodnje, ali to povećanje će i dalje biti trivialno u odnosu na postojeće zalihe. Na primjer, 2006. godine prisustvovali smo rastu spot cene zlata za 36%. Za bilo koju drugu robu ovakav rast cene doveo bi do značajnog povećanja rudarenja, čime bi se preplavilo tržište i spustila cena. Umjesto tog scenarija, godišnja proizvodnja zlata u 2006. godini bila je 2370 tona, 100 tona manje nego 2005. godine, sa padom od dodatnih 10 tona u 2007. godini. Dok je nova proizvodnja zlata iznosila 1,67% postojećih zaliha 2005. godine, ona je iznosila 1,58% 2006. godine i 1,54% postojećih zaliha zlata 2007. godine. Čak ni povećanje cene od 35% ne donosi značajan rast ponude novog zlata na tržištu. Po podacima Američkog geološkog zavoda, najveće godišnje povećanje proizvodnje bilo je oko 15% u odnosu na prethodnu godinu i desilo se 1923. godine, što je povećalo ukupne zalihe za 1,5%. Čak i kada bi se proizvodnja zlata udvostručila, povećanje ukupnih zaliha bilo bi između 3% i 4%. Najviše povećanje zaliha na godišnjem nivou dogodilo se 1940. godine kada su postojeće zalihe narasle 2,6%. Ovakav rast zaliha nikada se više nije ponovio, a od 1942. godine ne prelazi 2%. Sa povećanjem proizvodnje metala, antičke civilizacije Kine, Indije i Egipta počinju da koriste bakar, a kasnije i srebro kao novac, jer su se ova dva metala prilično teško proizvodila u to vreme, što im je omogućilo dobru prodajnost na duži vremenski period i prodajnost u prostoru. Zlato je bilo veoma cenjeno u ovim civilizacijama, ali i njegova retkost je ograničavala njegovu prodajnost kada su u pitanju transakcije. U antičkoj Lidiji, koja se nalazila u današnjoj Turskoj, za vreme kralja Kreza, prvi put je radi trgovine zlato kovano u novčiće. Ovo je podstaklo svetsku trgovinu jer su kovanice bile naširoko korišćene zbog univerzalne privlačnosti zlata. Od tog trenutka, tok ljudske istorije uvek je bio usko povezan sa stabilnošću novca. Civilizacije su cvetale u vremenima i na mestima gde je stabilan novac bio široko prihvaćen i korišćen, dok su se krize i propasti civilizacija najčešće poklapale sa korišćenjem nestabilnog novca.